Live lenkosi lithi bekungakuhle sithi uma sisaphila inkosi futhi ivuma kusasa besitakwenda lokhu sende lokhu ya siye lapha nalapha ya uma sisaphila futhi inkosi ivuma ngoba singaphila emtimbeni nasemoyeni uvuke uphilile kodwa inkosi ingakuvumeli wende lokho bekufise kukwena. Manje siyambonga uNkulunkulu kusihlonipha ukuthi sesifisa ukuthi sende lokho lesikwendako asihloniphe sibone sesikwenda. Sibongile kakhulu bazalwane, umoya wami ujabulile kuba semkhathini wenu. Umoya wami uphakamele kumbonga uNkulunkulu kakhulu. Pastor Simelane nelibandla lonke. Manje anginakungena kulesihloko lesibhaliwe lapho. Nginako nje nami na itolo nangifika nginikethe ama program ngiyasibona bengicala nami usibona. Asinankinga sona umoya engcwele uyasita uma ke bengadile before. Hayi besitawudlula njengoba ngabona abakhohle kuloko ngithinza MC. Manje ke nami sengitakwenda lokho uNkulunkulu ngitawudlulisa lokho uNkulunkulu athi ngikudlulise. Amen. Yenzaba ngitodlulisa lokho uNkulunkulu athi ngikudlulise kungoba inkosi yazi udingayo unagi inkosi yazi inkosi yazi Takwenda lo uNkulunkulu yena lathina ukuthi sidinga ini na kuloko lokuhlelekile siyakudinga lapha. Malibonge igama lenkosi. Angidlulise ke lokho kuMateyu 16 I'm sure nenifuza iBhayibheli ne ngiyadlula nje ngiyakhuluma ngiyacabanga 16 18 16 ngiyacabanga ukuthi Jesu
Petro njengoba uphendule kahle nami ngithi kuwe uyakubala Jesu lakushoko wena ngiphethe phezu kwalelo dwala ngiyakulakha ibandla lami amasangwe hayidesa wayikulahlula Jesu uthi yokwakha libandla lakhe walakha nempela libandla ngila Jesu uma ubuka i-New Testament yonke kunabazalwane lababhala ukuthi incwadi babhalele amabandla lahlukahlukene emadolobheni lahlukahlukene boKorinte boRoma Philip kanjalo nje eThessalonika boEfeso libandla la Jesu uma ufika eThessalonika noma eKorinte ubuta libandla la Jesu bakukhomba ukuthi ngiliphi linye leto incwadi litatibhalwa tiso ebandleni lika Jesu lelapha ya lelo lidolobha lelo manje ngamanye amagama bokuhlelekile ngaleso sikhathi ngiye ngikhulume nale ngesheya ngabatshela ngathi nala esikhwahlande South Africa ngibatshela lokho ukuthi ngiyakhuluma mina lokho akunamahloni kukusho ukuthi iexample lenhle kakhulu lesiyibonako lekufanele ngabe simo semaKristu la emhlabeni nala eSouth Africa nalapha eSwatini sinjalo ngilesi lesisibona kulaba bakithi ke bantu lesiphila nabo emhlabeni balenkolo le yama Muslim ngale South Africa babita ukuthi ngoba iningi labo ngilaba labaqhamuka eNdiya ngamanye amagama ke inkolo yabo lapho wafika kamanzini uyothola ukuthi nawubuta ukuthi ama Muslim akuphi bakhomba ukuthi naya imosque yabo nala lisonto la kude le utawuthola labanye bakhonzela endlini batakukhomba ukuthi labanye basendlini labanye balapha ya noma labanye ngilaba kukhona labanye bacembuka kulaba balapha abanayo lento le ufika embabane bakhomba ukuthi nawufuna ama Muslim naliya bahlangana lapha labanye la kamanzini ofla imbabane baphi labanye bathi kude bonke bahlangana la namhla uKristu nawufika kamanzini apha emaKristu na umbuzo usho maphi ngoba sibaningi phela nalabo bangibo ngumaphi hayi labala sekumele ucace uvele ukuthi mayibabo ucacise uthi Jesu ngiyakulakha ibandla lami masango hayidesa wayikulahlula ufihlakalo lenkulu leyo uNkulunkulu ufuna amaKristu abe munye akhulume vilinye akhonde ndzawonye kukhona lomunye umfundisi eDavidton sasisemgcwabeni lothite khona siyobeka lomunye pastor uyamathi Pastor Simelane lo mfundisi elele sake saba naye engipastor lapha ke ngusikhosana bo Pastor Klase mama Klase bayamathi emgcwabeni wasikhosana sasile nankosikazi uyakhuluma ke lomunye ke umfundisi wakwelinye lihlelo ngokwathi ukuthi lo lesiyombeka cizelela inzaba yokuthi libandla linye libandla la Jesu enalinalo lelinye ligama Jesu musuthithe yokwakha libandla lakhe libandla lenkosi Jesu Kristu lo mfundisi ngabona wathi namhla ngibathole kahle bamnika ithuba lokukhuluma wathi nale mbudzane lekhona lathi bathi lamanye amaKristu la eDavidton lilokishi lelikhulu laseBinoni lapha eDavidton ingaka lilokishi lingaka kuthi maKristu angaba munye akhonze ndzawonye lembudzane leyo yinto lengeke yendeke le sihlanganyele kuphi sikhonde kuphi ngiphi lendzawo letakhona sonke isimumathe sikhonde ngeke kwendeke lokuthi labanye bala bacembuke labanye bala vele kukahle njalo siyokhonda aphi sisonke wabona ukuthi Nkosi yami liwulahlekele umuntu waNkulunkulu labanye bathi bamlanze lapha estage bambude elverse bammemete ukuthi khuluma phe indzaba takhe dinhle siyadiva labanye ngibathi amen kunjalo
kodwa ke usekelwa yini liphi futhi let live lelisekela lenkulumo yakho kude malibonke igama lenkosi uNkulunkulu uthanda ukuthi abantu babe munye makholwa bemunye sikhulume ezwi linye simkhonde uNkulunkulu ukhulumile ngivile make lakhuluma la nabakubuta namhla lapha emhlabeni bathi ukhondaphi uthi ngikhonza ebandleni lenkosi uJesu Kristu lenkulumo iyanyakazisa leli gama lika Jesu laka letinye izinto nalomuntu umbona la ebusweni ukuthi uyantshintsha nawufuna ungalikhuluma ngesingisi ukhonda kuphi ngikhonza the Church of Jesus Christ ebandleni lenkosi uJesu Kristu naqhaza untshintsha lo muntu la ebusweni angisukubutile uyamtshela noma uyamtshela ukuthi ukhonda kuphi bese imbuzo wakhe inkulumo yakhe letawulandzela ithi kanti langa lamanye abani malibonke igama lenkosi lapha ngiletha bazalwane ukuthi kubaluleke kakhulu igama lika Jesu lingemani ubita lona nje lenta timanga lilodwa nje lenta umsebenzi lotsithe na ubite lona ngawo kwangathi ngibongile akugcwale emlomo bazalwane nababutaka ukuthi ukhonzaphi ngikhonza ebandleni lenkosi uJesu Kristu manje le South Africa siyezama kuyilungisa labalabasha nalabalabangena kubo Facebook yabona abanye baya WhatsAppelana yabo into letinjalo nje nalaba sibhalela imagazine yelibandla si umkhankasweni wokukhuluma nabo ukhonda kuphi mzalwane ngikhonza sebalinciphisa legama balishange abbreviation ngikhonda SCJC I'm sure uke wakuva lo laba la kakhulu laba lafo bafundzile bangivakala mhlawumbe labadzala basengakakuthola ngikhonza SCJC lo C usho ukuthi church lo J Jesus lo C Christ yabo now si CJC akuvakale na isiko lokusembhalweni ene wasi CJC legama ngeke lende lutho lo muntu angathatha nje ukuthi usho noma ngiliphi lelinye ngoba khona lelinye nalo lelifaka bosina boy what yabona iabbreviation kodwa libite leligama nje ngoba iBhayibheli sikugcwebe konze ebandleni lenkosi uJesu Kristu the Church of Jesus Christ mina angikhona CJC mina konze ebandleni lenkosi uJesu ngilibita kugcwale emlomo walibita njalo kunezinto letendakalayo kulolo likhuluma kuye ngoba linjalo vele amen Isaiah 57 yeah Isaiah 57 verse 1 and 2 lolungile webhupha kubede lohlupha kongabenhlitweni yakhe bantu labatikeleko bayesuswa kubede lokukhonzako lokho kuthi labalungile bayesuswa kuze batawuphephiswa kulokubi labo 1 no 2 labo labahamba ngebuqotho bangena ekuthuleni bathola kuphumula nabangena ekufeni utangifunzela nangesingisi ngibonile lehumusho lakho likhuluma kahle kakhulu ukhona lo phethe isiZulu afunze ngaso utangiphinzela mfethu lapho lo phethe kunenkulumo lengifuna lapha esiZulwini South Africa naba bakhona olungileyo ushabalele kodwa akekho ofaka enhlizweni okay ufunza kahle cha kahle olungileyo webhupha akekho kubeka enhlizweni abantu abanomusa bayesuswa Ngakungaqondi umuntu olungileyo yesuswa bubini angene ekuthuleni abahamba ngobuqotho bayophumula
emiphetheni yabo. labahambe ngobuqotho bayophumula emphetheni yabo. Amen. Singisi sithini? God's faithful people are dragged off and killed, and no one even cares, even sweeps them away. But in that they find peace for obeying God. 1 or 2. But when they die, they obtain peace by obeying God. Malibonge igama lenkosi. Ngibuyele lapha esizulwini utongifuzela futhi nalesiswati. Ngibuyela lapha kulesizulu. Olungileyo ngephupha akekho ukubeka enhlizweni. Kunabantu labathi yena ngalesiswati. Kunabantu labahamba emhlabeni njengoba siyathi ukuthi kuyangcwatshwa namhla itolo bekungcwatshwa nangamanye amalanga kuyangcwatshwa kunabahamba bazalwane bayahamba nabantu bonke kuyahanjwa. Kodwa kukhona labanye labahamba vele isikhathi sabo sokuhamba uNkulunkulu labanye ubaniketile vele uthi yophila iminyaka lengaka 5 years 6 years noma 20 years 50 years isikhathi lesithide. Lokho kukhona uNkulunkulu labahlelele lokho ukuthi emva kwesikhathi lesithide bese ke uNkulunkulu lempilo lakunike yona emhlabeni bese uyayithatha ke uNkulunkulu sithi sive ukuthi umzalwane akasekho noma umuntu losithe sowusishile emhlabeni. Kodwa ke uNkulunkulu la ukhuluma specifically ukuthi ake nivule ingqondo namehlo labakholwako labangcwele abamane bahambe ngaleyo ndlela. Kukhona labahamba vele labakholwako sekufika isikhathi sakhe sokuthi ahambe angithi. Kodwa ngokwaleli verse kuyendeka ukuthi labanye labakholwako uNkulunkulu abasuse ngesizathu sakhe ngokubona into lethide kusasa lo mzalwane letamvelela imgudlude ekholweni ngendlela uNkulunkulu amthanza ngayo nangendlela uNkulunkulu afisa ngayo ukuthi lo mzalwane abe naye ekhaya embusweni waNkulunkulu. Malibonge igama lenkosi. uNkulunkulu sifiso sakhe sokuthi abe naye embusweni wakhe bese uNkulunkulu ende indlela yokuthi lo mzalwane asuke lesiyasikhubekise lesitohlangana naso ngoba amandla ethu okukholwa nesimo sethu sokuqhubeka enkosini uyasathi uNkulunkulu nemandla ethu okukholwa bese uNkulunkulu uyamsusa kungaconzi umuntu lithi kungaconzi umuntu. Sithathe thina ukuthi hayi lo mzalwane bekufika isikhathi sakhe noma ke hayi vele bese kufanele ahambe kodwa uNkulunkulu lithi ke lapha basuke bangaconzi uNkulunkulu bese ngelihlelo lakhe uyamsusa lo mzalwane. Udayiva kahle masiqhubeka nalendzaba siyifunza. Funza lapha esiswatini. Lolungile ngephupha kubethe lokuhlupha kongako enhlitweni yakhe. Kungekho lokuhluphako lolungile bamba legama lesilolungileyo kuyendeka asuswe kodwa kungabikho lokubeka ke enhlitweni yakhe athathe ukuthi sikhathi bese sifikile yebo ngiyavuma nami kodwa uNkulunkulu usule anenjongo leside hamba nayo ke bantu labatinikeleko bayesuswa hayi Nkosi yami kubethe nalokonzako nokuthi labantu bila bayesuswa kuze batophephisa kulokubi. mayi babo niyeva na labalungileyo bayasuswa sizathu kube uyini kuze batowuphephiswa kuloku njani ngifuna sisuke kahle kuze lasiqhubeka sihambisana kube sihambisana kahle. Malibonke igama lenkosi. uNkulunkulu abe nani. Amen. Hayi le nkulumo ingikhulumela kahle phunza le nkulumo yona leyo. Lolungile wephupha. Lolungile wenda njani mu-verse 2 loyo ne? Lolungile yebo. Yeah. Hamba nayo mu-verse 1 yebo. Kubethe nalokuhlupha kungakenhlitweni yakhe. Siyeva phela. Ehe. Bantu labatinikelako bayesuswa. Ngifuna lelo bantu labatinikelako
kuNkulunkulu ni labalungile bayasuswa kubethe nanokuqonisa kuloko kuthi labalungile bayasuswa kuse bataphephiswa kulokubi. Awu Nkosi yami manje malibonga igama lenkosi ukuze batawuphephiswa kuloku njani kulokubi kunabazalwana abanenhlanhla lenjalo niyathi ukuthi kukhona labanye njengoSolomon lithi iBhayibheli uSolomon esemdala insuku takhe nathi sisonzele ukuthi athathwe uNkulunkulu lithi amakhosikazi akhe lawa lamaningi lang 700 labeka nawo 300 ngaleza ncinza 1000 lithi ke manje esemdala amakhosikazi akhe amsusa inhliziyo yakhe yasuka kuNkulunkulu amakhosikazi amphambukisa entandweni kaNkulunkulu malibonga igama lenkosi wafa akulesinye simo lesikhweshile naNkulunkulu lithi la kunabantu uNkulunkulu kunabazalwane labalungile uNkulunkulu uma afocusa abheka impilo noma bekatomnika 50 years lo mzalwane aphile kodwa uNkulunkulu nathi uyafocusa uyabheka ubona simo lesitomhlula lo mzalwane uNkulunkulu ufuna kumphephisa amthathe uNkulunkulu ukutshela live le ukutshela indzaba kaNkulunkulu uNkulunkulu amende njani amthathe lithi uyamphephisa kulokubi lokungahle kumvelele amphephise amen umqedile verse 2 labo labahamba ngeqotho bangena ekuthuleni bathola ukuphumula nabangena ekufeni nguloko ke lesitawukhuluma ngako kafushane ukuthi labo labahambe ngokuqotho uNkulunkulu nabasusako la emhlabeni noma bahambe ngayiphi indlela bayongena kuphi ekuthuleni nasekuphumuleni uNkulunkulu bantwana bakhe ubahlelele special ukuthi babe nesikhathi nenzawo yokuphumula malibonga igama lenkosi Stayva kahle lasiqhubeka lalela manje lesizulu man net lo verse 2 ngesizulu net lo verse 2 ngesizulu angena ekuthuleni abahamba ngobuqotho bayaphumula empetheni yabo lithi laba yophumula khona laba bahambe ngobuqotho lithi iBhayibheli bayophumula kuphi lesizulu ikhona impetheni malibonga igama lenkosi bayophumula kuphi empetheni yabo amen bonke bazalwane lesiye sahlangana sababeka satiswa ukuthi lo mzalwane sowushonile sowuhambile uhambe ngobungcwele labo bazalwane baphumulile labakhona basembhedeni yabo baphumulile amen malibonga igama lenkosi nawe mntwana kaNkulunkulu namhlanje uNkulunkulu ufuna ukukhumbuza ukuthi uNkulunkulu kuhlelile lokho hayi bonke abantu labangakholwa no kubantwana bakhe uNkulunkulu uhlele ukuthi one of the good days bayokwenza njani bayophumula lize lithi lesizulu bayophumula kuphi embhedeni yabo mawungahamba uthi gilikidi nyalo hawu lo mzalwane Nkosi yami kwenda njani awu lesikhathi thina sisoshayisana sibita nalabo bama ambulance bato confirm ukuthi vele bafake naleti futho tabo konke lokhu nala isifubeni bende konke bas awu impela manje cha akusena muntu ningasabiti labanye ukuthi nimsesibhedlela akubuye basemakhateni wena ke uNkulunkulu udinga lo stick sese sowubekiwe sowuphumulile embhedeni wakho labangcwele uNkulunkulu uhlelile ukuthi one of the good days nabahamba hayi one of the immediately umzalwane ahamba uyophumula kuphi embhedeni yakhe enzaweni yakhe yokuphumula noma ulibeka ngayiphi indlela lalela lesingisi sitheni lapho sibeke ngayiphi indlela verse 2 kuphela lesingisini verse 2 kuphela but in that they find peace for obeying God. Ngibonga igama lenkosi ekufeni laba uma phuma nje umphefumulo laba kholwako they will find what botholani peace kuthula baphumule ekhandlekeni kwabo uNkulunkulu sibekele kuphumula
labangcwele. Amen. Yebazalwane, uNkulunkulu uyathi ukuthi la emhlabeni into iyabuya. Na ukholwa uyathi ukuthi nase uphendukile wasindiswa kunetinselele etilingo lebhekene nawe difuna ukugudlude ekukholweni. Kodwa uNkulunkulu ushilo ukuthi kude lokutasehlula nangabe sinikele kuye yena uyasilwela. Kuneliverse lelithi uyamisa uNkulunkulu nxa zonke right round kumzalwane ngamunye ingilosi yakhe. Ime phambili, ime emuva, naka right naka left ukuze umntwana kaNkulunkulu angavelelwa yilutho. Ngoba once usindiswa ulahla letinto temadimoni naletinto lethi ugacela lapha emtimbeni nalemithi lephasuke emqamelo nako konke ukulahla kujikijela khashane bashise abantwana baNkulunkulu sathana ubukile namadimoni bathi hawu nangumuntu veleke esiyomthola kahle siyomthola kamnanzi once washisa wayekela leto tinto same time nesecond ayipheli uNkulunkulu yakusurrounda ngomlilo wakhe akubiyele akuvikele. Malibonga igama lenkosi. Hallelujah. uNkulunkulu abenani. Amen. uNkulunkulu uyathi ukuthi lapha emhlabeni abantwana bakaNkulunkulu banethilingo letiningi lababhekene nabo kodwa uNkulunkulu bahlelele ukuthi one of the good days bayothola kuphumula lokumangalisayo. Amen. Buka Philip 4 verse 5 kusithini? Philip 4 verse 5. Kubekethela kwenu ngabumnene abathiwa abantu bonke inkosi isejude. Kubekethela kwenu bazalwane makwathiwe ngilomzalwane lokusodvutane nawe kuphela. Lithi kubekethela kwakho ubekethela nakwende njani? Kunesimo lobhekene naso. Kungaba isimo losibhekene nawe enyameni physically lesikuthinza enyameni noma isimo lesibhekene nawe sikuthinza emphefumulweni. Lithi kubekethela kwakho makwathiwe ngibobo ngamanye amagama bekethela ngoba uNkulunkulu ukuhlelele ukuthi nawusuka immediately kulomhlaba unenzawo yakho special la uyophumula khona. Enangisho mina lokuphumula kwasehotela noma kwaserumini lakho ngizokuphumula lokuhlelwe uNkulunkulu lengihluleka nokuchaza ngokuexplain ngomlomo. Balenhlanhla labanjalo labayongena labayoba nefa bahambe emhlabeni babeketele lokubeketela kwaze kwabonwa nalanga nabantu bonke naJobe kuze kubhaliwe namhlanje sikhotha Jobe ngoba kwathiwa live lonke nabantu bonke namakholwa wanamhlanje kudzinga umzalwane uma kunesimo lesibhekene naye noma simbambe enyameni noma emoyeni noma abeketele ngokwathi ukuthi lelinye ilanga uNkulunkulu uyomnika kuthula lokumangalisayo aphumule empetheni yakhe. Bonke labangcwele lasebahambile baphumulile lapha bakhona. Malibonga igama lenkosi. Amen. uNkulunkulu abenani. Lalela ke Mahubo 73 kusathini. Uwafunze nangale singisi lesiya losiphethe lapha. Amahubo 73 verse 26. Amahubo 73. Noma umtimba nemphefumulo wami kwehluleka kodwa uNkulunkulu ulithwala lenhliziyo yami nesabelo selifa lami ingunaphakazi. Bonke labagulako bazalwane labagulako emtimbeni uyathandazela malanga wonke uyathanda altar call kodwa labanye bayasinza kodwa wena ubuva kungcono. Umtimba uyafokola umtimba ubuhlungwana man sifo asifuni kuphuma kahle. Lalela leli verse lelifunza ngomnakethu likuyelele leli verse la eSwatini before lifunza ngesingisi bese uyoliva ngesingisi sithini. Noma umtimba nemphefumulo wami kwehluleka Kuyendeka umtimba uve ukuthi kwenda njani. Ene na uhluleka uthi umtimba wami nomphefumulo ngiyeva ukuthi umtimba wami uyahluleka. Uthi noma uhluleka lo mtimba wami le nkulumo ihambisana cishe nale yasemthandazweni ekseni. Noma ngiva ukuthi uyahluleka lo mtimba wami kodwa uphesa ngokuthini? kodwa uNkulunkulu ulithwala lenhliziyo yami. uNkulunkulu ulithwala lenhliziyo yami. Nesabelo selifa
Inami ngunaphakade. Nesabelo selifa lami lapha. uNkulunkulu lidwala lami. Ngiye enkonzweni man labanye bahamba kahle bagiye kahle nasenkonzweni. Mina ngifika kabuhlungu. Umtimba uyangihlupha ngize ngicabanga ukuthi ngiyeke labanye ngivile ukuthi kukhona labanye noko bayathandaza nabo kodwa tifo lethi nje bayadikhipha. Uzucabanga lokuhamba nokunyonyoba ebusuku uye kibo. Uthi lo mzalwane noma umtimba wami unje ngiyawuva ukuthi kunje kodwa somandla ulidwala lami noma uhamba uva ukuthi lo mtimba uyakuhlupha nalapha ekhaya simo salo mtimba sikunika inkinga uthi kodwa Jehova ulidwala lami ngikuye yedwa why ngoba nelinye ilanga uNkulunkulu yonginika kuphumula lo mtimba ungasangihluphi kubeketela kwakho makwatiwe ngibo bonke labanye bafa basetinyangeni labanye bafa babuletinye sebathunyisele ngetindo bagatshiwe bendiwe tindo lethi nathi uthi nje ngihlusha nglo kona ngikholwa kahle Jesu ngiyamthanza futhi ngiyamthanza kakhulu nathi bengihlusha nginasi isifo nasi bazalwane bangikhulekele kuyabhala bengimane ngithi nathi ngiyozama nathi ngiphile la bese ke ngitomkhonda kahle uNkulunkulu wafela emanyaleni. Malibonga igama lenkosi. Amen. uNkulunkulu abe nawe. Amen. Umtimba wami uyangihlupha kanye nomphefumulo kodwa uNkulunkulu ulidwala. Lalela singisi, lalela. My body and my mind may fail. My body and my mind may fail. Umtimba wami nengqondo nenhlitiyo yami kungendeka kuhluleke kufeyile. Ngamanye amagama ku-weak umtimba wami ubuthakathaka. My body and my mind may fail kungendeka kuhluleke bese But you are my strength and my choice forever. kodwa noma umtimba wami uhluleka ufeyila lo mtimba wami kodwa wena uNkulunkulu uya my strength ungemandla ami ngiyeva emphefumulweni wami ukuthi ukhona la kimi kulo mtimba lo feyilako uyafeyila ngiyeva ene lokufeyila kwalo mtimba ufuna kungenda ukuthi nalo mphefumulo wami ufeyile angeke kodwa wena Jehova uya my strength. Amen. Lo mtimba ufeyila unjalo nje wena ulithemba lami. Amen. Ilithemba lakho lomekuyilo ngiliphi ngilokuthi masinyane nathi ngikhumbula uNkulunkulu ngalelo langa ngiyothola kuphumula. uNkulunkulu bazalwane usiplanele kuyophumula lenhlupheko nale lingo lethithe lethi kuvelela emhlabeni desikhashane wena kholwa kahle kuze kufike kufa utobona umhlolo. Balibonga igama lenkosi. Umhlolo wenjabulo uzumangala uNkulunkulu kodwa ngimlona na. Ngendani mina ngideserve ini kutophumula enzaweni lefana nale ngokumamukela nokumethemba. Lokhu umtimba wami bese ufuna kuyekela. Umtimba wami bese usho ukuthi angizame letinye indlela letinqamulelako kodwa ngakuva uNkulunkulu ukuthi ngemandla ngahlala kuwe. Uthi uNkulunkulu utawuthi kuwe bekukubekele mntwana wami ukuthi utophumula la. Na umbheze wakho phumula. Liza labanye basemhlabeni lisahamba livangele emhlabeni. Wena njengoba sewula phumula na umbheze wakho ulale empedeni. Lithi bophumula empedeni yakho. Awusuka manje babusisiwe. That's why siyolifunda le verse. Elithi babusisiwe labafile bafele kuphi? Ngoba ngibo phela hayi labanye labayophu bahlelelwe special. Njengoba noNkulunkulu waphumula ngesuku lesikhombisa uNkulunkulu uhlelele abantwana bakhe labathi khandlile bakulo mhlaba bamukela Jesu bayimela inkolo kulobutima notinkinga letiningi bayimela inkolo bamkhonda uNkulunkulu bangacomplain imtimba yabo nengqondo kuba kubeka lokuya nalokhu iyakufeyila kodwa bamkhonda uNkulunkulu. uNkulunkulu umisile ehlelweni lakhe ukuthi one day bayophumula bareste. Angisho mina embusweni kaNkulunkulu labanye abaliva kahle legama angisho ezulwini. Amen. Angisho embusweni kaNkulunkulu. Kuyafaka? Yeah. Embusweni kaNkulunkulu sisaya lokuphumula angikhulumela umbuso kaNkulunkulu. Phela umbuso kaNkulunkulu ngilapho libandla selihambile ngithi ene Jesu ke emva kwesikhathi sowubuyile angizile ibandla litawuhlitshwa kusale kuphilwe emhlabeni.
bese emva kwesikhathi kuyawufika lapha Jesu eMakedoni kuphi la ayolwa khona kule yanzaba yakuphi imbi yakuphi yasemakedona kithi lapha ke manje kuyoba imbi yokugcina bantu bese emhlaba wonke bonke abantu bayakholwa noma bakholwa bayoma streamline one by one phambi kwaJesu asemjudge nyalo uJesu ungasekunene sikaNkulunkulu ngaka right uyasinxusela manje uyasinxusela uthi baba babekedelele uyambona uNkulunkulu nalomunye ukholwa ngokudlala ngokudentisa uvuthanza tono abuya kholweni ini Jesu uNkulunkulu uyafuna kumbulala kodwa Jesu uyambekedelela athi uNkulunkulu give him one more chance mnike the chance silesitulo saka right saNkulunkulu lasinike Jesu lesitulo sinelungelo Jesu unelungelo lelingamandla ukuthi uNkulunkulu amuve bese uyakubekedelela ngoba uyasinxusela kodwa one day uJesu yoba ehleli esihlalweni sobukhosi izizwe zonke zibuthwele phambi kwakhe bagwetshwa abantu one by one lithi iBhayibheli bahlukaniswe njengomalusi ehlukanisa izimvu nezimbuzi abanye babeka right abanye babeka left bahlukaniswe ngendlela bagwetshwe ngendlela yokwemsebenzi yabo malibonke igama lenkosi uNkulunkulu abe nani angisho lapho phela abakholwako siyobe sesibusa kanye noNkulunkulu malibonke igama lenkosi siyobe sizindlalifa kanye noKristu utakubona siqhubeka mina lokuphumula ngokushoko ngisho nyalo na uhamba lokushiwa iBhayibheli la na uhamba konyalo wena mzalwane uyokwenda njani uyophumula uyolala uphumule empetheni yakho ulinde the next action yaNkulunkulu amen besifuza verse 1 besifuzani esikuphi kumahubo right sesicethile kumahubo ngithi ngisicethile right iyake ku Revelation isambulo incwadi yokugcina eBhayibhelini isambulo 14 isambulo 14 verse lelodwa verse linye nje verse lika 13 Nase ngifani Felix Winity Baranako babusisiwe nabafile bafele ngosini suwele sikhathi moya waphendula wathi babusisiwe ngempela bayaphumula kusebenzeni kwabo kaMatima ngoba teno tabo lensela ayikhona ufunze leli verse lika 13 futhi awulifunze nase ngifalifi esibili lithi bhala Jona babusisiwe nabafile bafele ngosini babusisiwe labafele kuphi mzalwane makende show ukuthi nangabe kuthiwa sabela mphefumulo uyabitwa ufele kuphi enkosini kufa kukhanze ukuthi usengosini kuthi lokufa kokukhanza nini awathi kude lowatiko banenhlanhla bazalwane ngoba wamukela Jesu nethi sowugadelene sono kuphela sowugadelene sono lapho sathana kuphambanisa khona masinya uyahlambulula ubuya kuNkulunkulu lokho ngiko lokwenda ukuthi uhlale uready awuhlala unewari ukuthi maye ngenteka ngishone ngiyofanini awubi newari esiloko ukusathi inzaba takho utkhondela uNkulunkulu uthlambulula uvuma la uNkulunkulu akusola khona peace of mind noma uyoshona ebusuku kuthiwa mzalwane umane watlalela njengopastor Mamba eWitbank unkosikazi wakhe ulele naye embhedeni zanga move nokumuva ukuthi uyanyakata mphefumulo soyahamba so usitshele kuseni nje ukuthi hawu nangu babe sowuhambile malibonga igama lenkosi ngamanye amagama uma isimo sinjalo uNkulunkulu uhlelile special ukuthi labangcwele bakhe lababusisiwe bafa bakholwa naku lokuyokwendeka manje leli verse maye Nkosi yami ngiyakuhlupha phinze ama verse ake uliphinze nase ngifanife esibili lithi bhala naku kuphi babusisiwe nabafile bafele ngosini ngoba suwele kulesikhathi moya phendula wathi babusisiwe ngempela bayaphumula kusebenzeni kwabo kaMatima
bayokwenda njani bayophumula ekusebenzeni kwabo kwayikulokhu njani kwamathimba kuneli verse phela eBhayibhelini elithi ukusebenza kwenu bazalwane enkosini akusilo ize uyalazi le verse kusebenza kwakho lokuthi khandla lokhonda uNkulunkulu nalokusuka ekhaya utela na ufikela ukhonde uNkulunkulu uhlangane nabazalwane ungakenzi lutho awukajifti nesitulo awukendi awukapheki awukendi lutho lokuhlala la ukhonde nabazalwane kuyinkonzo kungumsebenzi kwaloko njengevile enkosi lelithi ningakuyeki kwenta njani hlangana ngoba amagama nawukuyekako lokuhlangana then kukhona la sowulekha khona akube nesizathu ungamane nje manje uthi wena ke sathana akuvezele lokunye ukuthi no kusitani mosona ungalova nokulova ngoba enkonzweni sekuyatiwa bo MC bayatiwa bo chorus leader yatiwa labashumayela labo bayatiwa wena ngithi so manje ufuthumeta lesitulo nje wena kuphela so uyalova noma ulove kuyafana lithi iBhayibheli manje ngakuyeki kwenda njani uthi uDavide ngajabula lapho bethi kimi masiye kuphi manje ujabula kuhlala malibonga igama lenkosi uNkulunkulu abena babusisiwe abafile enkosini ngokuba bayophumula bayokwenda njani bayophumula ekukhandlikeni kwabo emsebenzini wabo lomkhulu amen bazalwane labagulayo labaphethe tifo letinhlobonhlobo kuphila kwemuntu kusenzandweni yaNkulunkulu amen enekhona labanye ungaya kibo nyalo uphile nyalo nethi ngangibuta ngathi ukuthi vele basebenzisa vele kukhola loku straight off kunetindwanyana akufanele kube netindwanyana amen ngoba labanye bahamba bayofuna letinye izinto kulenye izabo bakhendla ngithi malibonga balenkosi sina sithembe uNkulunkulu haleluya sibeka tandla kulaba gulako basinze eBhayibhelini singakufundzela abazalwane labaningi laba banetifo bakholwa kukhulekwa nabo bakholwa baze bafa bagula singafunda njalo iBhayibheli likutshela namhla sathana ubonile ukuthi bantu abakholelwa ekutheni babeketele that's why ngifunze leli verse lelithi umtimba wami ungathi uyafeyila kwenda njani na bene bakhona labareli labamekhonweni umtimba wakho uyafeyila buya ngala la ngeke udabulaphe umtimba wakho ulethela ngoba yahluleka labo lapho belibandla lenkosi uJesu Kristu buya ngala ulethe ngala kulungile hamba utawubuya uphilile nethi singathi ukuthi bebasebenzisa kodwa la sebenzisa igama lika Jesu haleluya uthi ufele enkosini haleluya malibonga igama lenkosi ene wafa wafele enkosini kuphumula empetheni wakho uNkulunkulu uhlele special ukuthi kube nepeace nokuphumula lokuxakile banenhlanhla labafile labafele enkosini babusisiwe labafile bafele enkosini ngoba bayophumula ekhandlekeni kwabo uNkulunkulu uhlelile mzalwane wami ngithi mina beketela ngoba uNkulunkulu ukuhlelele ukuthi uyophumula amen haleluya Mathesalonika wokuqala chapter 4 13 no 14 weqala Mathesalonika chapter 4 verse 13 no 14 Ubuye kwembo asenze basalone ukuthi ningatena tingena bona bafile kuse ningesabuki njalo bona bathemba bazalwane uthi Paul angifuni ukuthi ningabi ne-understanding ngabazalwane labalalayo lithi angifuni ukulikhulumela buyela asithenze basalone ukuthi ningatena tingena bona bafile siswati ke leso ke kuse ningesabuki njalo bona bathemba ningatsabuki njengabake ngenalo lithemba then funza no 14 njengoba sikhona ukuthi Jesu wafa waphinda wavuka kanjalo nalabo bafa kuJesu eish uNkulunkulu yabavusa ekufeni nalaba lebafe bakubani nalaba bafe bakubani bakuJesu awu lalela sizulu ukuthi sithini lalela sizulu ukuthi sithini
4:13 and 14. Kepha sandi basalwane ukuba ningabe nokwazi ngalaboneleyo. Angithandi bazalwane ningabi nalwazi ngalabanjani. Abonela. Lesizulu siyazi ukuthi umntwana kaNkulunkulu wenza njani? Uyalala. Lesiswathi ngisithanzela lapha kuverse 14 lithi labafe enkosini. Libeka kufa bona kodwa leli lesizulu libeka nangesingisi sifundzele ukuthi ke uthi Paul angithanzi ukuthi ninga understand ukuthi umzalwane kwentekani nanithi umzalwane akasekho. Uthi Paul angithanzi ukuthi ningabi nalwazi ngalabanjani ngalabalele ngoba umzalwane uyalala ngoba uyenza njani uyophumula embhedeni wakhe uyolala uyophumula akafi uyophumula. Amen. Manje ke basalwane bathandekayo. Ngifuna kuba nazi ukuthi kwensekani kubaKristu ngaefa. Okay. Ukuze ningegcwali usizo uma sekwenzeka. Njengalabo abangenathemba. Angithandi ukuthi ningabi nalwazi ngamaKristu uma enjani uma kuthiwa umKristu ufile kusho ukuthini nibe nelwazi ukuthi akafi ulele kumele nibe neunderstanding uma kuhamba emKristu ngoba uphumulile uyophumula singisi sithini kudinga abazalwane babe clear uma kuhamba emKristu babe clear. That's why uSiphawu ningabe seniyadabuka nikhala njengalaba labanganalithemba labafe bengakholwa labo siyogcina ngabo laba labafe bengakholwa ubone ukuthi angithi uyeva ukuthi makholwa ayophumula kithi umzalwane ngahamba njalo uyophumula utawuva ukuthi laba labangakholwa bona baphumula kuphi angithi sitowuva nalo siyobe sigcina ngayo. Amen. Fundza ke la singisi. My friends, Yeah. we want you to understand how it will be for those followers who have already died. Then they won't grieve over them and be like people who haven't got any hope. We believe that Jesus died and was raised to life. Right. We also believe that when God brings Jesus back again, He will bring with Him all who had faith in Jesus before they died. Laba baba nenkolo who had faith before Jesus before they die uyobaletha uNkulunkulu. Bazalwane uNkulunkulu uplanile umisile ukuthi ntwana bakhe nabasuka kulomhlaba. That's why ngalesambulweni ukuthi ithe lo bajiwane ukuthi kusuka nyalo from now on kusuka nyalo labafe bekholwa kusuka kulesikhathi sanyalo bayophumula. Once wahamba nyalo uyephumule. Bonke abazalwane lese sibabekile basekuphumuleni lokumangalisayo. Malibonga igama lenkosi. Last funzi topic kuphela nje maHebrew 4 verse 1. Noma verse 1 nayo ngamfunza kulungile kodwa bengithanza lesihloko sona sodwa na verse 1 kune topic lapha Hebrews chapter 4 Hebrew chapter 4 nakunesihloko ufunze sona nasingekho utawufunza le verse 1 Namuke asesabe funa kube khona emkhathini wenu lobonakala singase usikhashile lesithuba ngobe sisamile lesethembisa uNkulunkulu sengena kuphumuleni kwakhe. lesithembiso sisamile siphi isithembiso sokuyongena kuphi ekuphumuleni kwaNkulunkulu. Ungavumi sathana liyeke athi sowubeketele kwanele saluyekela lenkolo ubona ngathi ayikusithi kahle sathana kuphambanise. uNkulunkulu lesithembiso simile sokuthi bangcwele bakhe bayongena kuphi ekuphumuleni. La isizulwini kune topic esizulwini kunesihloko la kule lesizulu la kumaHebrew 4 ngifuna le topic nje kuphela. Mababamisise ezwini levangeli bese bathole ukungena ekuphumuleni. Bazalwane bababambisise emandleni waku1 wevangeli babambisise ukuze bayongena kuphi ekuphumuleni okukhona okubahlalele abantwana bakaNkulunkulu.
Malibonga igama lenkosi. uNkulunkulu abe nani. Lalela. Amen. Angithi ibandla lwesibili. Nalisithi welibandla liyahamba liya lapha emkhathini angithi liyohlangana naJesu angithi. Jesu yeta uyosuka ezulwini. Uyehla tohlangabetha amagodi lapha. Uta netingilosi. Bese nyalo funa lokuyendeka nyalo njengoba sila. Funa nama ngiyofika ekhaya. Nawe funa ekhaya uyofika. Asathi kwendeka la. Funa Jesu soyasuka nje nje. Utaneta nawe. Little Bible. Uma afika enzawana Jesu lapha emkhathini le ngale ku-orbit ngale la i-force of gravity ne-atmosphere le i-oxygen kungekho khona lenzawana thide nafike lapho lithi bokuqala la emhlabeni la yoba nelungelo lokuyahlangabetha Jesu ngithi thina lesaphila cha lithi ngilaba labafe ngilaba labasembhedeni Yebo. yofakala laba labafa kuqala bazalwane sathi sina sibangcwabile labalele embhedeni ngilabo kuyokhala imbazambaza yecilongo kukhala into lethide sineva thina kube thina sila imvuselelweni nje siyagiya kulempolopiti lotawukhala ushaya ingilosi kukhala into lethide lelo licilongo liyawuviwa kuqala ngilaba labasembhedeni labafa bekholwa kuyova bona bese bayavuka kule mbhedze bathi kwendekani befimbazambaza yelicilongo kuyovuka bona kuqala bathi nabavuka bede mtimba lo wasemhlabeni sawungcwaba ngithi bese uNkulunkulu uthumela lemphefumulo yabo le lapha abangcwatshwa khona yevakala nayifika lapho lemphefumulo bese uNkulunkulu banika mtimba lemisha yevakala lemisha mtimba bese bayakhuphuka ke bayohlangabetha Jesu bonke laba besembhedeni nibo laba bahlangabetha Jesu kuqala laba yova lelo licilongo bahlangabethe Jesu. Uma Jesu sabona uNkulunkulu ukuthi sebamhlangabethile Jesu laba labafa bekhola laba bebasekuphumuleni baphumulile bamhlangabetha sebalapha ya bese kwendeka mhlolo bese Jesu buka la emhlabeni athi njengoba senikhona nina enafa nawe lala embhedeni yenu naba labanye ke manje sekumele bethe sila ithendeni siyagiya sithi uyeza ozayo uyeza uJesu nasithi sithi sifa asathi kuyoba nesasivunguvungu noma lomunye lithi iBhayibheli labanye boye bebase kitchen basebenta lomunye athathwe lomunye ashiywe la nkonzweni kuba yinto ye-second ngokuphazima kweso ngokuphazima hayi minute hayi nge-second nje kuthi shu nawuthi ubona senilele labanye basele la nawuthi uyabuka eceleni lo bekaseceleni kwakhake ngisho la ethendeni bahambile bese nanibuka bayephi kwento nje kunesivunguvungu vele bekomise kakhulu umzala imvula yathatha isikhathi kunamhlazana ifika kushisa kangaka vele yenda so babukeni ngabona nathi bangene ngala emseleni ngulomoya naleli thendele hambile selitshekile bukani labazalwane babukeni ngeke nibathole nawufika ekhaya uvula umsakato uvula ne-TV umhlaba wonke kuthiwa ke manje breaking news tindzaba leti semqoka eAmerica bathi kunabantu labalahlekile eSouth Africa bathi eAustralia eSwatini kuphi nakuphi kunabantu labalahlekile emva kweviki mhlambe noma tinsuku lethi tsite kanti mhloboni labantu bayephi labantu kushaya amakhompyutha babuke bathi kwangathi kuleli hlobo lelibe lenkolo yobuKristu iningi labo banyamalele siyile nasemakhaya bama newspaper nama TV bagijimele kabo mfundisi lothite bamthola khona usele bathi bathi labanye na hey nanti siyabafuna ngazi bakuphi enhlizweni kuyaxogela ukuthi ngisele babutela abantu bayephi na nathi smart la ikhaya zibani ukuphi
babhale benikhonza kuyiphi inkolo yenu bokuyini besingamaKristu besisebandleni lenkosi uJesu Kristu. Baphike labanye asathi sifuna yona ake sibabuke enkonzweni mhlambe bakhonza ngale kaSibeko ngale egubhuzela noma bangale engoyoyo ke sigijime nathi niyabafika abayekho bambile uma bafika lelibandla lihlwithwa la sebalapha ya bothola laba bebalele embhedeni already sebalapha bese bajoyina laba labanye bese uyaqala umshado wewu. Hallelujah. Ngibonga igama lenkosi bese uyaqala umshado wewu. Amen. Iminyaka lethile umshado wewendlu uqhubeka lapha ya. Yeah. Ngibonga igama lenkosi. Bavukile laba baphumule khona. Uma sekuqede konke lokho emva kweminyaka ekhila ngifuna ukungena ngikho kuleyo ndaba leyo. Emva kweminyaka ethile nalaba labasele emhlabeni wafika lapha nabo sebayogwetshwa khona noma emagama ngilase siyobusa khona ke manje siyobusa noNkulunkulu kusezulwini kusembusweni kaNkulunkulu ngikuphi la uNkulunkulu ahlele khona lithi iBhayibheli embusweni waNkulunkulu lapho siyoba naye khona. Lalela ukuthi embusweni kaNkulunkulu kunjani njengoba sikhuluma so lapho asiyophumula lapho ku-government kuyasetshenzwa phela lapho ku-government. Lalela ezulwini ukuthi kwente ngani. Amen. Daniel 7 verse 10. Daniel 7 verse 10. Daniel 7 verse 10. Wakeletha umfula omlilo siyalo sawo siqumuka endwakhe tingulungwane tetimsingathile tingulungwane letishumi tiphindwe katingulungwane tishumi tetibembi kwakhe behluleli bahlala phansi tingozi tavulwa. Ezulwini noma embusweni kaNkulunkulu siyobe sikhonda uNkulunkulu igovernment umbuso kaNkulunkulu. Kuyevakala lapha. Ukuphumula kulapha eparadise. Laba labahambayo bayophumula eparadise. Uma sesiyobusa naNkulunkulu sisembusweni waNkulunkulu. Ezulwini njengoba sikhuluma fuza ngesingisi sitawuchazela. Ezulwini njengoba sikhuluma kunetigitsigitsi tetingilosi mayibabo aningifu. Malibonga balenkosi. Funza le verse 10 ngesingisi. And flames were shining out from all around him. Countless thousands were standing there to save him. The time of judgment began, and the books were opened. Thousands and thousands were serving him. Lansabala thousands. Thousands na thousands ayamkhonda uNkulunkulu kulesi prophet lesisibonako la ngiyagijima yamaHebheru 13 yamaHebheru 13 amaHebheru nofunda chapter 12 maHebheru verse 18 and 20 no 18 when go 22 amaHebheru chapter 12 Anike tanzameni longayitsinza levutha umlilo nalele kumnyama lobumnyama kati lesifumufu anike tikileyo ndzaba leyo bese nawuqedile wenke uya ku verse 22 sithe kuyiphi indzaba kanzi kodwa sikulethela unitenza Siyoni ekhaya laNkulunkulu lophilako eJerusalema yasezulwini esiphiphini setingilosi letingenaubalwa. Ekhaya kunesibhimbi setingilosi letingenaubalwa ngifuna singisi lapho kule verse lelo malibonga igama lenkosi. Amen. Mbuso kaNkulunkulu tingilosi takhona atina angeke ukhona nokuthi bala malibonga igama lenkosi. Embusweni kaJehova angikhumbuli angikhulumi nasekufike libandla lasemhlabeni. Belithi iBhayibheli
bayawubizwa kuthiwa bobani bona laba bangi abafika kona ngoba phela already la ezulwini digizigidzi manje ngibaphi laba labangenabo baqhamukaphi bathi ngibo laba lababuye emhlabeni laba labavela emhlabeni lapho sathane wayebahlupha khona waphonselwa khona basindiswa ngegazi likaJesu ngesikhathi nina ingilosi nibona Jesu angekho semhlabeni bekaye khona nalesikhathi asabuya aniketwa isitulo saka right esebuya emanxeba emile phambi kwaNkulunkulu uNkulunkulu wathi buya uhlale kule situlo saka right bangayofeza nayo inkonzo ngibo lababuya emhlabeni kodwa bamnqoba lo sathane ngegazi lewundlu bese bayahlabelela abantwana benkosi bese kuyangena tikitiki thathi ingilosi sishaya igawd of honor letinye time ngale lingena libandla lasemhlabeni uyadlala wena malibonke igama lenkosi uNkulunkulu abe nawe funza lesingisi lo verse lika 18 verse yakulo 22 kuphela chapter 12. You have now come to Mount Zion. We have now come to Mount Zion. And to the heavenly Jerusalem. To the heavenly Jerusalem lasezulwini. This is the city of the living God. Isithi lelo laNkulunkulu lophilako. 1,000 and thousands of angels. 1,000 and thousands of angels have come to celebrate. Kuna thousands and thousands yetingilosi leti to celebrate. Malibonke igama lenkosi. Siyobe silapho nathi masephelile konke nomshado wewundlu sowudlulile siyobusa kanye noNkulunkulu lapho kuyobe kubuswa lapho sihleli kanye nenkosi sibusa siyobe kungasesiko lokuphumula ngiloko nasihambile la bese siyophumula bese Jesu nasasivusa ke sesiyohlala lapha emva kwesikhathi sesiyobusa naNkulunkulu embusweni lo unaphakade sihlale nenkosi na thousands and thousands and millions of angels lalela mina ngizola kusabala ama 1000 la kubala ama 1000 yini ngesiswati inkulungwane ne usadlalile ngisakhuluma ngezinkulungwane ingilosi le ezulwini inkulungwane funza Sambulo chapter 5 Sambulo chapter 5 verse 11 la sisakhuluma ngezinkulungwane kanti ezulwini ingilosi ma 1000 ezulwini Ngathi ngiyabuka sekusambulo 5 verse 11 yeah ngathi ngiyabuka ngemva liphila ingilosi lethumele tesihlalo sobukhosi netidalwa nemalunga letingilosi letatinyenti titigisi netingulungwane letingilosi titigisi netigisi ma-millions nama-millions netinkulungwane singisa sikhulume lo verse 11 yeah amen lo verse 11 awuvi 5 verse 11 la singisini. As I look, I heard the voice of a lot of angels around the throne, and the voice of the living creatures of others. There were millions and millions of them. There were millions. There were millions and millions of them. Ma million million of 2 million, of 3 million, of 100 million. Million. Yes, ingilosi. Malibonke igama lenkosi. Yebo zalwane. Nisho ukuthi uNkulunkulu nakhondwa ingilosi letingaka. Bekanenzaba nathi na. Elinye ilanga uyakhonza la umfunako, elinye ilanga ufuni. UNkulunkulu wena longakasindiswa uyakubita uthi phenduka buya phela nawe ngifuna uyoba nami kuleti khisi ukhoshela uNkulunkulu.
Usindiswa yini lokho ngamukela uJesus. Usakhoshela insindiso nanyalo. uNkulunkulu unama-millions amkhonza waze wakulanzelela kangaka. Kukhona umhlabelelo lothi bengiyini mina uNkulunkulu wangilanzelela. Inkosi ingilanzelela mina. Bengiyini ngingumuntu wazane kodwa uNkulunkulu lo wangilanzelela. Nabe uyini? Uma uNkulunkulu akhonzwa ngama-millions nama-millions. Awu yini. Noma sowuhlubukile uthi uyabuya akwamukele athi kulungile mntwana wami ngiyakwamukela ungasaphinzi ke wone Nkosi yami uncenga uNkulunkulu ukuthi uyongena ezulwini nawe uyoba nesabelo kulama-millions uma bekancengeni uNkulunkulu kuwe kanti why kana ufuna ukuthi wena uyoba khona le why so niyabona bazalwane ukuthi lithando likaNkulunkulu likhulu kakhulu lithando likaNkulunkulu likhulu uyasibekethelela yiko uNkulunkulu athi bantu uyobajezisa echibini lomlilo lapho kungekho khona longabasenzisa bashe inguna phakade ngoba uNkulunkulu bethele Musa lomkhulu Musa longazange ubafanele labantu uNkulunkulu abenani amen asiphethe-ke ngalama verse naka kuloko besizama kukusho ekuqaleni ukuthi mzalwane beketela ngoba na ungahamba nyalo uyokwenda njani uyophumula empetheni lesifo losikuphethe letinkinga letikuphethe lokubeketela lokuhlukumeteka lohlangabetana nabo kuyobe sekuphelele ukwenda njani uyophumula na ungahamba nyalo nje as long usakholwa nesimo sakho si right uhlambululwe kahle ukholwe kahle na ungahamba nyalo uyokwenda njani aside ngalapha ka left naba ke laba labangafuni ukukholwa noma labakholwa bangakholwa kahle nafako lo muntu nyalo ukuphi nalaba lasebafile nyalo bangakakholwa bakuphi amen uPetro wesibili chapter 2 ngifunda lama verse mabili mathathu ngihlala phansi uPetro wesibili chapter 2 verse 4 Kumbuleni uNkulunkulu akazange atiyekele ingilosi letona uNkulunkulu zange atiyekele tingilosi letona kunetingilosi letona phela kodwa wathi lahlakala semkhosini ebumnyama nobumnyama uNkulunkulu letingilosi letona wathatha wokulahla kuphi kwalasha kulapha kwalasha umgodi wenjani ubumnyama lo mgodi umnyama futhi lo mgodi lalela leligama makuthiwa ngikalasha kusho ukuthi ke akusimgodi kuphela kunentonyana lethite lengathi iyashisa la kunentonyana lethite lapha labakholwako bane lithi isambulo banenhlanhla babusisiwe bafile abafela enkosini ngoba bayophumula ukuze baphumule ekhandlekweni kwabo balale embhedeni yabo kodwa laba lithi iBhayibheli liqala la ekutheni njengoba uNkulunkulu tingilosi letingakalaleli wathi lahla kwalasha emkhathini emgodini wobumnyama lalela ke noma emagama kunjalo nje Matthew 5 verse 21 no 22 Matthew 5 verse 21 no 22 nifile uthi kwathiwa bangasena ungabulali ngifuna siye kulo mgodi lo wakwalasha lo mgodi wobumnyama ukuthi unani lapha phakathi kunani lapha ekhaya hamba funza la nifile ukuthi kwathiwa bangasena ungabulali ngoba lobulala uyawudlahlwa yebo kepha mina ngithi kini lo thukuthelela umnakabo uyawulahla icala nalolothuka umnakabo uyoba necala emthethweni nalolosiko umnakabo silima uyafonela umlilo wesoko naloyo lothi kumfuwabo silima uyakwenda wani uyawufanelwa ngumlilo wesoko lapha kulomgodi lo wobumnyama kunani
kunemlilo lalela kunemlilo lapha ya bonke labafa bangakakholwa abakalala embhedeni yeheni kuyevakala noma nibakhulumele ngathi Nkosi yami hawu Nkosi yami uhambe kahle mzala abanye uyathi labanye kusikhathi siye Nkosi ngcono ungakhulumi niyathi la emhlabeni umuntu angakhula kakhulu ngathi la kangwane agule lo muntu nibone mara uphathekile sekushisa kakhulu ngivamshisa kakhulu ngikhiphele ngaphandle ngishaya umoya ngishisa kakhulu ngikhiphele ngaphandle phathekile nani ngaphandle ngensense ngibaza kakhulu nimbeze ngetingubo susani ngibunye seniyambula nya ngibeseni manje kanti ngentana ulophathekile lo muntu na ubone vele ukuthi lo muntu uphathekile akatendisi nathi kuthiwa usowushonile ligama lokuqala nathi vele Nkosi yami angithi siyaduduza Nkosi yami asathi uNkulunkulu sesiphosise kangaka ligama lo muntu besimbona akana Jesu akazamukele Jesu akalifuna izaba kaJesu kodwa nasashonile lo muntu ngoba bekagula maye mzali sowuhambele uzibani yebo hayi duduzekani uphumulile hayi uphumulile kuloko bekangiko sikubona afakwa namapampasi bayamshubelisa namapampasi afaka ngendlela bekahlupheke ngakho uphumulile libhayibhela likwathi ukuthi kukhona ukuphumula kwabantu labangakholwa noma bawuhlupheka kanganani ugula bakufake emapampasi yehena ngathi ngiyakubita lokho noma niyahlonipha ngala ningangibani malibonke igama lenkosi usaya emkhibini emgodini lomkhulu la kunomlilo khona i-waiting trial yakho ngile kuphumula ngulabangcwele ngibo labayophumula embhedzeni yabo wahamba namhlabeni ungakakholwa athi amangisi kunesisho samangisi lesithi out of a frying pan angisilicanza ulifrya ngani ngelipana ngithi lelipana lisestofini nakungenteka le voice noma ngilelicandza lapha epanini liphuma la epanini lenke mhlambe liyenza mhlambe uyenza so liyenka la epanini liyowela kuphi to estove ngithi mangisi kunenkulumo yabo athi out of the frying pan onto the burning stove noma yagama liphuma epanini le voice liwela Jesu lakushisa kakhulu khona estofini wafa ungakakholwa noma bawuhlupheka uhlushwa ihlobo zakho noma bawuhlushwa into letsite uyenkingelile lenkulu kabi lesikhathi la emhlabeni bazi uphumulile Nkosi yami mara ayinkosi yente kahle kumthatha uphumulile ukube bayathi ukuthi kuphi la ukhona ukhala lethi mathonsi lokugula kwasemhlabeni bekungcono kuphumula kwalabangcwele kuphela ayisubabo bonke abantu manje bongama lenkosi amen uNkulunkulu abenzani uphumulile kumele ufunze livesi phela lelisho ukuthi njengoba lo muntu bekangakholwa vele uphumulile lo bekangakholwa funza livesi thina sifundzela livesi nami ngokunikile ukuthi labangcwele uthi uNkulunkulu ubabekele ukuthi baphumule ekuhambeni kwabo labanye aniboni nina ukuthi uNkulunkulu bathethe before ngoba uyabaphephisa kulokuthite uyababeka ekuphumuleni ubafake ekuphumuleni basembhedeni yabo balele balinzele icilongo lengilosi mhlazana iyobavusa bavuke bayohlangabeza lapha malibonke igama lenkosi kuphumula kulabangcwele phela babusisiwe abafele enkosini ngoba bayokwenza njani bayophumula emsebenzini abangcwele laba ke echibini lelinomlilo ngifuna ukucetha the last part 1 verse Luka 16 bese sifuna verse lokugcina Luka 16 verse 19 bekhona indosana ecebini qobani bahlale kadule kakhulu ngile sicebi noLazarus lapho yebo yayinekuhle lokunyethi kahle wonke malanga yo idla kahle wonke malanga esama nomuntu wayo bekuhlala umuntu lochakile libito lakhe nguLazarus yebo phela abe netilonsa wonke umtimba
abasinga bodliwa ngathi buthuluka tekudla letatiwa tefuleni lelesiqeli Yebo. netinja letimkhosi etilosa leno phuya yafa yekukhwela tingilosi Yafa le ndoda lephuye kubekela ingilosi hamba. dayisa esilini nasezulwini lapho tafika tayibeka edvute ne-abrahama nesiceli sayo Siswathi sithi sayisaphi? tayibeka edvute ne-abrahama Hayi uthulanyana. lena sara liphuya yafa yemukelwa ingilosi Uphi? dayisa esilini nasezulwini Ezulwini lakuphi? Labanye banamahloni lokuthi ezulwini yabo. Bathi sangaze ezulwini siyojika nganeno asifiki khona. Right? Asiyekelele asikho lapho. Right? Ulalale asambe lenzaba sikekele lo itopic elinye langa. Hamba nawo. lapho tafika tayibeka edvute ne-abrahama Sibeka le ndoda ethuthi na Abraham yebo phela. nesiceli safa Sifuna la kule sicebi safa. sangcwatshwa Sesingcwatshiwe ke. saba sebuhlungwini lebukhulu enzaweni labafile sathi Lesicebi lesesingakholwa sona. Nasesifa angisubonile ukuthi lo yawuthethwe wayobekwa ngasezulwini esifubeni sika Abraham ngithi. Kuse paradise lapha ngithi. Ngomema amagama lithi lesicebi sona senta njani? nesiceli safa sangcwatshwa Sangcwatshwa. saba sebuhlungwini lobukhulu Hey, nawufe ungakakholwa la uyakhona awuyophumula ni. Uyoba sebuhlungwini lobukhulu. Ofe angakholwa angakaphenduki wamukela uJesu Kristu njengenkosi nomsindisi uyoba sebuhlungwini lobunjani njengoba ngikhuluma nawe nje bonke labafa kusukela bomkhulu nabokhokho base lobuhlungu lobo ayisi ifinal judgment usengakabi sigwebo phela kunomehluko phakathi kwesihogo yebakithi nani nechibi lomlilo ijudgment yokugcina yi-lake of fire ichibi lomlilo ngenye le ayisiyo le la usesese-ondini nawulaphe istofu niyasibona stofu la nawufile ungakakholwa usafake ondini upokujikajika lapha usese-ondini kuphela ula i-ondini loku wangcwatshwa use-ondini loya losindisiwe ulele embhedeni uphumulile umlile wena lokhu bengisina ngifaka omunye uthi bulele ngenxa yethinki kasemhlabeni wadubula lo munye uthi hengile musibengisina ngithenga kuyoba ngcono kanti kwendekani lapho usekondini la ngikhona njengoba ngikhuluma so uyajikajika njengani kanti lokushisa sekubuya kumphethe manje bokugaba lenkosi le ndoda nayisiphapha beyisicebi idla kahle seyiyahlushwa lapha sisithi lelibhayibheli lesizulu uthi ngiyahlushwa kuleli langabi ngiyahlushwa kusho ukuthi kunomlilo lokhona kodwa usengakangeni kufanele i-final judgment lapho Jesu sekagwebe abantu labangakholwa sekuvulwa lesitofu-ke la kunemalahle khona sebayofakwa khona leyo i-final judgment lelo ichibi lomlilo lake of fire ngokunye lokho lokunye lokho la kusesekudlala lokho usho lokho kusesekudlala lokho manje bokugaba lenkosi ufunza ngathi ayikapheli hamba nayo la nesiceli safa sangcwatshwa yebo saba sebuhlungwini lobukhulu enzaweni labafile yebo phela sethi sibuka ngetulu sibona Abrahama khashane labazali hamba na sesiyamemeta sithi babe Abrahama ngakwele kuthumelele nangoLazaro enye isihloko semuno wakhe emanini atempotisa lwimini ngobe ngisebuhlungu lobukhulu ngiyasha ngiyenta njani ayisichibi lomlilo kula alinde khona i-waiting trial wenda njani uyasha mali bonke ngaba lenkosi uNkulunkulu abe nani ngivumelene ngifuzele ivesi lokugcina ngci
Isambulo chapter 20 verse 11 sekucela 15 sengivalile lami iBhayibheli. Isambulo chapter 20. Wethulela wagcina. Ngase ngibona lesikhulu sakho. Lesimhlophe nalahlezi kuso. Lizulu nemhlaba kwambalekela. Wenyamalala ebusweni bakhe. Sana kuphinde kutholakale nsawo. Ngabona labafile labakhulu labancane. Bemembi kwaso sihlalo sekhosi. Incwadi tavulwa. Naleyo incwadi yavulwa. Incwadi yakuphila. Labafile behlulela ngomsebenzi yabo. Ngalabona kwabhalwe encwadini. Lwandle labakhipha lababekulo. Lwandle labakhipha lababekilo nabo babuye batohlulela. Kufa nezala bafile kwanikatwa labafile lababekuko. Kufa nenzawo yalabafile lithi lesizulu ukufa neHades wakhipha nabo labakibo. Angithi leHades ngilakulinza khona laba labangakholwa. Nayo le kwathiwa Hades laba lapha eondini ababuye njalo baphume eondini. Hayi bangathi bayojabula bophume eondini. Babuye batogwetha wena Hades khipha lapho ayivule leondi abaphume. Hades khipha laba labakuwe nawo lelwandle bakhiphe bese bayaphuma. Nasebaphumile bayapi bayaphambi kwaJesu sokuyahlulela nyalo. Futha bonke abantu behlulela ngomsebenzi yabo. Bonke abantu bahlulela ngomsebenzi yabo. Kufa nezala bafile kwajiwe icibile emlilo. Le Hades yathathwa le Hades lelondi lakulinzwa khona labangakholwa. Yathathwa yajikwa kuphi nyalo echibini lomlilo i-final judgment lesijeziso lesikhulukati leso mlilo nomkhulu kabi wesijeziso. Le Hades yonke le ondi yonke iyavulwa yonke iyathathwa iphonswe echibini lomlilo. Bonke layofunyanwa bangakabhalwa ngencwadini yokuphila. Lokhu kufa kwesibili lichibi lelifusa umlilo. Beketelani izithandwa zenkosi. Bekezelani bazalwane. Nawufe libandla Jesu libandla lingakahlwithwa Jesu angakabuyi uyophumula empetheni wakho. Baphumulile sebahambile senibabekile nalakangwane bazalwane lesenibabekile bahambe kahle baphumulile empetheni yakho. Nawe noma uyohamba ngengoti yemoto noma uyohamba ngokugula lokuloku kuphethe lekungafuni kuphela bayakuthandazela bazalwane akufuni kuphela khona uNkulunkulu. Awulivile lelivesi lesifuzile uthi le nyama yami iyangihlupha ize iyahluleka le nyama kodwa noma kunjalo Jesu uNkulunkulu ngamandla ami hlale enkosini kuthi na ufako uyophumula nina labangcwele. Amen. Kodwa na ungakholwa akunakuphumula lamzalo. Nina abantwana bami niyangihlupha la ekhaya. Lokhu ngona mina manje ngife ya ngendlela lengihlupha ditukulu kuyahlupha nalabantwana bakuhlupha dingi nabo makhelwane bakuhlupha ngona manje ngifa ngiyophumula. Uyophumula? Hayi khona. Ungakholwa nokholwa nangabe uyakholwa yaso ungasho ngiyophumula. Mina ngiyaphumulela embhedeni wami sengihambile uNkulunkulu angangithatha la ngiyophumulela mina. Na usho njalo ukholwa number 1. Kunjalo vele lembhalo uyavumela. Wangakholwa ukhipha igama lokuthi uyophumula ungakholwa ubalekela inhlupheko lamhlabeni. Athi mashangana ngale kithi utasikuma nosilabasi. Utayithola into leyifunayo. Uze usho ungale uwedwa ukube bengathi kuthi bengisingibalekela tingcedezeni kanti kunje baba kuyabuyeleka nakungabuyela ngakholwa nyalo ngafike ngibe umzalwane ngikhipha ubute lesicebi sitakutshela. Awuthi isicebi sathi Abraham thumela lo emhlabeni kunabafowethu bezela bathi hey akunamuntu lo emhlabeni. Bakhona labashumayelako lo bengcamphalala tisebenti enkosi bashumayeli nabafundisi bakhona abalalele bona nabangeva bona nabo beta lapho. So lalela ngekuthi enkosi usitakale uphephe ngodini. Ngixolise MC la ngidle khona isikhathi inkosi kubusisa.